Inkosi sibusise. Luke chapter 12 verse 1 to 3. Ncwadi ya Luka isahluko 12. Sihloko sithi Secwayiso Ngekutentisa. Verse 1. Tathi lapho ticubide bantfu tisonzela maJordani. Bantfu banyatselana ngenxa yebunyenti. Jesu wasekuthi kubafundzi bakhe kuqala Ngicela make lapho unake ke nibazana banake kuthi Jesu ukhuluma nabafundzi bakhe kuqala. Amen. Ubeka manje. Jesu wasekuthi kubafundzi bakhe kuqala. Caphelani imvubelo yebaFarisi. Lalela uyabahlelela. Amen. Kule crowd. Amen. Laba 12. Because why? Because yena lendlela ababithe ngayo ubabithe differently from laba vele ubakhaze basemasontweni labaFarisi. KwakunebaFarisi la. Lenkolo yalabo yayidominate abaFarisi. So ukuthi icapheleni lemvubelo yalabaFarisi. Nakuba imvubelo ukhuluma ngekutentisa, ukhuluma ngereligion. They were so religious. They knew the gospel. I mean, they knew the scriptures. Bebaze babelethi ibhakaza la ithu. Bawulandzela umthetho. Umthetho leseyikhona nyalo emasontweni. I-constitution ulandzelwa yona umniwe kuyo kuyekelwe the true gospel of Jesus. That's being religious. Umlo religious uyingoti ngoba uyalathi live. Hallelujah. Umlo kulebento wabaFarisi. Uthi leJesu uqaphelele kuba religious because kuveta kutentisa. Enisikhathile ke make Masilela sathi kutentisa kuyathelelana. Hallelujah. Qhubeka ngakufunzi. Caphelani imvubelo yebaFarisi yokutentisa. Ngoba wena make Masilela kuthiwa at that time yasevele kufike yakufika la khona seyiculture lenkolelo. Le kutentisa kwasubstitute the word of God. Kwasegwala lokuba religious. Kwathiwa ngelisabatha awusadi ngelisabatha Jesu wafika Jesu nekethele kutokulwa naloko. Amen. Alelinye la wafika wabuta ukuthi umuntu unangabe imbongolo yakhe ingene emgodini angayiyekela yini. Kuthiwa wabethi bendulo. Because bebethi revelation ngalonguthi wabaqondise kuwo. Hallelujah. Amen. Because they were so religious. Na Johane nakabhaphatisa eJordani. Johane wafika agcwele moya waNkulunkulu, agcwele moya lwengcwele. Lesikhathi ashumayela akaphathi microphone. Agcwele nje moya lwengcwele. Kwaphuma bonke abantu bashiya emasinagogo baye eJordani bayobhajatiswa. Babhajatiswa nguJohane. Bayebe lisinabaseda. Wabonakala emkhathini wabo kunebaFarisi nabo bathi sibhabhatise ngoba bagcwele kutentisa. Wathi okay ngiyema ngithi angibhabhatise ndalo yethinyoka ngibana sebalekela lolaka. Because lolaka lubalekela ngekuthi uphendule. Okay ngiyema ngithi angibhabhatise kusho ukuthi bethu tabathi ngibawuthe usengiphendule veta ngithithelo. Ngoba kuba religious kuba bethe lethithelo. Hallelujah. Amen. Verse 2. Konke lokumbonyiwe kuyawugwatshulwa. Yonke imfihlo iyakwatiwa. Abekhuluma Jesu lapha ngekuthi emva kwesikhathi lebe baplota against him kutawugcina kuvele baleni kuthi vele bebavele bangilaba lakhulume ngabo siwetha kubakubo bakuba bazame bamamukela emva kwesikhathi bambulala bagcina bendlulile emhlabeni but ngalelinye ilanga nalabagwaza bakambona emva kwesikhathi lesikhathi la the antichrist sabulana ingulube ayibulala lesontweni batawuthi awunembala kusuye lona Kristu sabulala. How can we be saved in this concept of tribulation? But utawendeka kulaba labakhona nyala because Israel ngemali ma percentage abantu labasizisiwe they still believe that Jesus was not the son of God. But sinena angabonga uNkulunkulu sisizisiwe singasona siyaloluphela sithala loluphela uthubeka ma. Verse 3. Ngakho-ke konke lenakusho ebumnyameni kuyawuvakala ukukhanyela. Lena-ke nakuhleba emasitheleni kuyawuba indzaba esematheni. Yebo bazalwana uphindze Mark, phinda verse 2 and 3. Konke lokumbonyiwe kuyawugwatshulwa. Konke lokungathi kumbonyiwe sibona ngatshela umuntu lo. Kuyawugwatshulwa.
yonke imfihlo yokwathiwa lalela yonke imfihlo yokwenziwa njani bazali yayo nje la bekhona imfihlwana lonayo ungacabanga ukuthi uyohlala nayo totintoda itawuvela. That's why umfundisi Masilela ufuyafakaze nangetinto latendile thingasithi ngemahlazo because so usukile ehlazweni. Xa usala nawe uzawukhuluma nalo lithi iBhayibheli kuchapter 7 waJohane khathi Jesu ashumayela baqedza ukukhuluma nabafundi bakhe bamkhulumisa bathi hamba uye eJerusalem kuthi umuntu uthunywe uNkulunkulu longene letinto leti bese angasafuni ukuthi ivele. Lithi iBhayibheli Jesu waya ngansense wabayekela bahamba wathi isikhathi sama sikafika because bengafuni kungenwa kulo moya wokuba religious laba bathanda ukuthi iveta. Now religious ufuna ukuthi iveta na ushumayela and now religious uyadictate into longathi khuluma now lesiwena nje etinzaweni lengeke litingisho tishumayela lesishumayela letinzawo asishumayela babandleni siyatendisa thina sidinga ukugcwele ukutendisa kula mala uma ngale umfundisi nakule platform lengeke ngisho leniyathiko nayo lo mfundisi uyamba usuye ulibala kubhekisa nzawo uyibhekisa nzawo yo ngoba dimanda kubhekisa liyeva laba ngishumayela ngoba kugcwele ukutendisa na yeah khalusika verse 3 ngakho ke konke lenakusho ebumnyameni kuyawuvakala ekukhanyeni lena-ke nakuhleba emasitheleni kuyawuba indzaba esemathela. Siyabonga babeli enamhlanzamba mangosi iphefumulelwe ngumoya wenkosi iletha kuphila kithi uNkulunkulu. Siyabonga babe ukuthi ngalo usethula yonke babeli sedana yaselibhalweni Nkosi lesempilweni yethu lemele nenkosi nekukhonda kwakho baba wethu lencane chubeka Nkosi ulabe vula babe emehlweni ethu nelingcondo lethu Nkosi sikhone kulicontainer ngegama lika Jesu silive Nkosi singagcini lapho bese siyalenda alisehlule baba wethu lencane ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. If you are going to ukhuluma kuzoqala so abantu bebanyathela abaningi kunene ngoba la Jesu bekakhona bebanyathelana abantu labanye bebayiswe ukuthi bayagula labanye banedinkinga dalolongo hlobo labanye bebabonile ukuthi ngayitolo namhlomunye kukhona labambone akwenda ekuthotheni dawo labanye bebayise ukuthi bambonile asekhathe sinagogeni ngoba Jesu ngokubhasoba nawo Jesu uyangafanani nami nawo bekashumayela iqiniso khona la esinagogeni ngikho bekubenda bamcansubele iBhayibheli lithi nakasanza kuqala inkonzo yakhe emhlabeni wathokotelwa ngabo bonke ba lithi wakhula wathandzeka kubantu naNkulunkulu asengakaqali ukushumayela angumfana lomncane but nakaqala ukushumayela lithi naNkulunkulu lithi ngesikhathi nje uyowa emgidweni wesiko lesikanamvubelo lapho nathola hleka khona afune bobaba wakhe bajike ekhaya lithi bamkhanza asethebeleni kunembhebheleni waboprofesa bavula incwadi wafike wabatshela ukuthi abavule kuyiphi incwadi kanti bagijima baya ku-Isaiah lapha ku-61 lithi umoya waNkulunkulu umgqobile ukuthi ngishumayele ini bazalwane kubobani bazalwane uthi namuhla lo mbhalo sowubhalisekile at 12 years lithi iBhayibheli nemibuzo bekababuta yona bebehluleka kuyiphendula ngoba bazalwane kwathi imibhalo ungamati yena ngeke kukuside because titawufika tikhathi letawufuna kubuta ukuthi uyamati lo bhala naye mawukhumbula lensindo lofunza naye mawukhumbula indzaba yeCenturion nakubuye emgidweni bekajwayele buye emgidweni but mwana wendlela wakwenda ukuthi kuvuke Herod bese yabasakada boFilipi nalabanye kuze kawusikala naba bebane moya woba religious ngabe kuthi inkolo yeKristu eTopia ngoba kusoma abantu Bible isitshela ukuthi abefunza lencwadi uyakuthi ngomele ukuthatha wamthatha ngendiza yasekhaya esizulwini wathatha Filipi lelo ngamashaya wathi wathi awugijima uyofika umuntu ukuthi lolo kufunza uyakuva yini wathi uyakuva lolo kufunza afunza lencwadi ngaKristu Nkosi lelo wafika watomlethela kutabalethi mnanzi wathi namakuva mtshelwa ngubani lithi iBhayibheli samkhazele Filipi wamtshela kutabalethi mnanzi wakhuluma yesakhanyisele ngoba wathi wakhanyiseleka uphinda kutshele ngamoya wakhe ukuthi khona lokushoda uyathi ukuthi kufanele besiyabhathathisa wathi ayikhona manje kufanele nibhathathise nange bakubana nibhathathise ayabhathathise ngoba kuhlukana kwabo esikhathi sabhathathisiwe iBhayibheli lithi wase uyashumayela bhathathisa uqala kwenda thiko lethi extraordinary you start to operate in the supernatural because you are the master. Once you meet the master
Yogezi give up. Sikhuluma ngekutentisa. Utentisa sikhazile siyaphinda siyabuyela sesitothandaza. Utentisa kugibela naloko kwakushumayela. Akabuke baba. Basitala abantu. Utentisa it is a spirit. Lesitala sinqonqotha siphezulu bathi singakhanza ukuthi ugcwele sijike. Spirit isebutentisa sikhona Galatians chapter 2 verse 11. iBhayibheli lithi nabafika eAntioch. Ithi iBhayibheli wasevele asebelavele salapho Cephas Peter. Akayena uBarnabas. Barnabas lolongiyena wasita Paul wamkhulisa wamgcuna ekholweni. But wafika wathathwa ngumoya wathelelwa umoya webutentisa lebese ongene phethe. Umzalo ukhona lo moya phethe na ufunza iBhayibheli ngoNkulunkulu umzalo ukhona. Umzalo ukhona lo moya umzalo ukhona waba uthatha ale esiphambaneni Jesu wake kwamsuka wasotha mina ngisayodweba. Bamnazela baba ngi7 bayodweba. Kanti umthembisi ingadlangada wathi la ufa khona ngemva. Yathi ingadlangada wena ibona lespirit sebutentisa. Uthi wena dawuthi ukuthe likhale kathatha bese ungibheka kathatha. Wathi ngosingeke kwena uyababona ngoba spirit sebutentisa sibabukele kuba ne-self righteousness. Sunda lokuningi la kumaFarisi bebana ne-self righteousness. Lokutentisa. Lokuthi mina angilingisi laba. Mina ngcono. Mina ngiphathisha umngane. Mina ngiyazila laba bazila. Be careful bazalwane. Ngisacela nivume ukuthi sinifundise indoda kaNkulunkulu. Ungafuna nife usho njalo eseya uthi bayabhubha ngenxa yesola lwakhe. Uyakufela ungathi. Bhayibheli sitshela ukuthi bese badla nebeTV kanti Petro uthunyelwe kumaJuda. But nalo sewujika udla nebeTV bathi Paul uthunyelwe kubeTV. So uya lapha nje uyothola beTV ukhanza ukuthi lo kufanele ngabe akangenelani nekungena nayo beTV yena sokudla nabo. Bhayibheli sitshela ukuthi and the demon lelo ngifunze the Holy Spirit revealed to me ukuthi le demon lebutentisa le akusilo lokuthi umzalwane ufike umkhulumise nganisense. Lithi lana kuthiwa ufuna umrebuke beva bonke ngoba le demon leli lebutentisa nasifika sivutha nalo liyavutha. Nashatli liyachatli ngoba senjwayele yakho watentisa. It's a very dangerous demon. Le demon lebutentisa likhatheka lifitha yonke indzawo. But ulibona ngathi kuselingenile ulibona ngokuthi bantu lebebakwesaba ithole ukuthi unemlilo babuye bakukele njengabe besithole ukuthi bayakutela utofundisa emantombazana kulendzawo ukuthi kugidwa njani uthabe kunemsebenzi emphakathi ushaya igada kube nguwe ufike uyakusela nakhona ushaya ugada umhlaba nala uphinde ubuye nesho ube nensuku ibambe inkonzo uyakhona ukutentisa don't let it. We have to pray. Now we are going to share sisini la wali shayingada sikukhipha la wabuye ubafundisa bathi ngeke khona la seshalo ngayo eshayingada but nala uyachaya thili mina hola mhlelo wakathini you might be lost forever. Ngeke ube ngumthombo omunye ukhiphe emandla babako nalamnandi. It's a very very dangerous demon. What did I want to Paul? Indoda leyo bane-revelation ngaChrist inkosi yangazange seyiphile nayo physical wabila ukuthi nayifika imrebuke Cephas yarebuka Paul Peter yafika imrebuka Peter ukwendelani lokho yini utentise live la uNkulunkulu lithi naBarnabas besathathekile lithi iBhayibheli lithi wabona Petro wabona Paul ukuthi abasahambi ngelivangeli leqiniso. When I speak out from the we glorify His holy name. Waphenduka. Uyathola in Petro. Waphenduka wamrebuka beva bonke ngoba kuthiwa lamadoda amaningi besathathekile. Engamdeshe wakhona lapho bakumphethe. And Petro uNkulunkulu Jesu. Kanti Petro chapter 2 waenzweni esibona shumayela. Gcwele manje ngomncwela asukuma ngalesikhulu isibizwa phambi sasanda bathulisa abantu. Asi madoda bazalwane laba bangazakho. Sesekuseni 9 o'clock. Ngoba thatha ngobisela Old Testament. But laba Galatians so that in this. Why?
Bad association. Laba bakusebenza bazalwane labakhulile enkosini. Barnabas abekhulile enkosini. Barnabas nguye lo wasika Paul ngesikhathi kufanele kuhambe kuyoshunyayelwa live laNkulunkulu. Paul walibuka umshana wa Barnabas. John Mark asesemncane enkosini. Paul kufanele kuyoshunyayelwa wathi Paul wena asambe siyoshumayela wala John Mark wasala. Wathi nganelinye ilanga athi ufuna kuhamba naye Barnabas kuthiwa baqabana ngale ukuthi baqhatheke nomzalwane. Because they got them Paul wathi singaba nazo spirit side. Ngoba kuba nema mistakes usahamba nenkosi ekuphatha ufuna ubonakala wembili ungabe so compromise. That man never compromised. And ngiyabona ukuthi wo iBhayibheli isitshela ukuthi abenikwe incwadi zebafaka ejele. Yike nto ngiyibona ngivemini manje nalo. Abenikwe incwadi zebafaka ejele wafela ejele naye. Lokho ndaba ungaqabanga ukuthi hayi wajula babe khona. Abebafaka ejele naye wafela ejele. But ababonge uNkulunkulu ukuthi ijele limbulalayo wahamba wayekhaya ezini. Washumayela khona ejele. Bele bekababulalela ukuthi bashumayela lemivangeli labathatha lemivangeli bafaka ejele but wangaboshwa. Wangaboshwa lezikhasi. His spirit live. Wathi wafela ujele pho. Ndayibenza mama. Abebafaka ejele. uNkulunkulu wathi ngifuna ukuthi ubone ukuthi utawukhona ukumkhonda la kufaka khona la ubafaka khona. Unethi incwadi bathola so unethikithi leChrist. Kuna sithandana samhlanje. That places uNkulunkulu akafaka kulo wajwayele nebe wathi ukuthi mina kwi-territory yakho khona. Afuna ukuglorify khona. He glorified God ejele elibakhe west because he was killed there. But he never got prepared. Prepare then Paul. Like when I pass a colose, it's in instance nathi la sikhona khona siboshwe khona siboshwe ngetingethane kungasi sidiboshwa but livamela laboshwa sangazeleni ukuthi inkosi sinike amathuba ukuze labasibophile sibashumayele. uNkulunkulu kuthatha bebe khona ku-territory loyijwayele misakutula shumayela the good news. We glorify his holy name. Ngoba kunenzawo longafuni kuyakuda kanti uNkulunkulu kuthumele kuthi. Hayi abantu bayifoza. Amen. Ungazi ukuthutha ekhaya lomfanazi. Yeah. Kanti umuntu ubeke nje inintaba ukuthi nothi uyaleleka ukuthi tjwa lathi ngizuma. Usingozi ufanele ujuma. Ngoba ngeke ukuthi ufanele ujuma ukuthi ngokuhlabela abantu. Nawe uyaleleka. Awe dlamini kobo anti. Lokutshela kobo anti. Lolonikwa kona lokho ufakazi. Ukufanele ubonakala sokukholo wakho usidudla manje. Ndakuphala lo. So don't cry. Ubeke lomchelezi wini. Usungasho usini lobela kwavele ekhaya uNkulunkulu ubone wena. Usayini kwavelela mina ulona lo unemphako wakho. Lokhu silapha nje kasingakutshela ukuthi ngiyathetha la. Ungathi uyabhenca ukuthi nginenkinga ngiyadlala. But ngeke uve ngeke utshele nemlomo. Yes. Ngeke nemlomo. Ngeke appetite, ngeke nafomo. Babona ndiyafuna emsombuluko. Bokhala ngesono. Babona ngesiphi, babona umnyaka. Uphelile umnyaka nyalo siyabokuthola. But now ngabona thina lesuka ngathokujana wami ngiyakutshela. Thina basinokhetha imali thina. Basinokhetha imali nokhiwe imali. Nokhi imali bakushaya imali lenze hundreds of thousands bakunoka. Sidlelele basasidlelela nanyalo. Vuma bakudlelela. Inkosi ithembile ukuthi lokhu lokudlelelwa utawuphila. Ngoba siloka sinayo kwamele. Yeah, tuthuthe ngeglasi yemanti. Yeah, inkosi ngiyathi ukuthi lokho wena ubonile ukuthi indaba ethwala. Empeleni mina ngithe manje ukuthwala ngithembe wena Nkosi. Ngiyathi ukuthi inkosi kwalo ngibekele kwalo ukungcono. Ukuqala ukungcono nguwe Ntobo lo. Ujulise ngenkosi ethwala ukuthatha Ntobo lami ngiyafika. Akona yavuka. Has to be smallest. This can seem to be my top, but I was in the
yebo kanjalo silapho bethini hlala ke wena ungafuni ukukholwa ufuna kuba nabobhulu bakho belizwe kawusa ubona ukuthi mnazi kaNkulunkulu lana awuhambi bantu abatandisayo laba bangokhaleb nabo Joshua yes nabatamba namadoda lakhona ngokushumayela nebebheleni boprofesa nabatamba ngohlola livi laseKenani liKenani lethu lisulu basalwane akufunakala abantu abatamba nabatawuhle usina uthi ukhuluma nawo wathi ye sisinzisile kusizokutshela umadimoni kweshe kuphela kwakhona akufunakala kube nebantu abatakutshela ngemadimoni bangakutshela ngaJesu Bible lisibahamba bayohlola le balibona lelife bathi phatha letinto bantu abatathisako bathi phatha letinto but they don't glorify the provider they glorify the providence hallelujah sile simonile siyaweva amandla akakhona but awukwazi ukubonela nafu yatinkinga uyamlahla fast but endo tatisa wona afika la tupheko kuyanyamala abantu kwaSongweni asabuya la abe nembono lomathi ungazosilele nisebenze benidlala ayibona ngoshumayela andonto lodala la ngoshumayela nawe la ubuya unembono lo ninendodlala unepasi lokushanda ikhaya enonamavesi abalungisele abafaka ehlathini namavesi laba ngasibo bakomoya bayathatheka haleluya because lelo lesiphethe isena siba separated from siku singabi in isolation with the bride of Jesus so Niyakuva uyabeka lamavesi but uhlalaphi uhlanganyela kuba sona ngabeke uhlangana yazona ufuna sikole uyinike wona nayo lokuthi sithi ngani usibe kanye kanye sitokhona ukubona ukuthi singakumbathisa ngakuphi siyakuba Apollos uyakhuluma letinkinga manje hayi masimathe siyabuka the substance is not there the man Christ Jesus nasimnikele endlini asitshela lapha uphonsini Apollos siyakuba yakhulumane uneshisekelo yakho ugcwele ukutendisa because Apollos bekune spirit sekutendisa kanti bakhona bobakhwila boPriscilla abahlephana nje because dalabamba kweqiniso bahlala balalele they are there to correct you they are there to correct you bakhuluma kancane and now ufuna lalela yes bayizile thina undisi malamana ulalela ngeka-record lo yakhe bayize kakhulu khuluma itinto lesinene abuyangihlebela thina phela wena usakhuluma nje nomlomo wakho ufuna utshwe babe khuluma kakhulu ngifuna kubona i-consistency kuwe kwamba nenkosi hayi ukukhuluma webe ngikhuluma ma enkozweni ngakhuluma lo bakhako kunalo ngathi negative ngiyotshela abantu ukuthi bafundiswe shumayela uthi babuya labantu sebathoba umfundisi kabi ungathi lapha kuyahlala khona kudlalwa ngimi ngithethelo lokwengqingana ngithethele ingqingwana lele kanti funa kusuke lo mnyombo lo ukuthi beyisuka phi zifike nalo thethelo mina awufaka lapha ngasusa umsindo ngide kusimalanga sense bengihlale hobisi emfundisi Kudisi malanga nyamthanda lo bantu wangakha angifundisa kuthula ukhuluma noma yini atheba nasifika ngide baba siyaba yeba bunani I love this man Pastor Magawana ngekuthi vele zabataka ngoza ngekula simunye ethi sethu unike ngemvesi phela akulala ngemvesi awufaka lo moya wakhe lakini angikuthi no-office akhila mnyango sithandaze kuqala wena ufuna kuthobisa umuntu uthandaze kuqala ubobuka na unemoya wokuthendisa na uhlangana nebantu mhlukana ningakathandazi sithandaze yathi babe yathi ufuna lesikhathi asasithandaze hlukana nanabo babekela nanabo
kule veki lena ngishumayela ngithi lapha nashumayela sengithola indzaba seyikhambeni esimini bese kwende njalo ngiyazi ukuthi ngiyiphi ngithi siyafundisa manje manje-ke ngivele ngiyakholisa mfundisi ngiyakholisa ngicela ungiside side mfundisi side ngithandazise singene fasting sobabili ukuphuma lento ngoba khona iphume lento and kukahle ukuthi ngiyende ngoba kube bemfihla betawukaleka idimoni lekutendisa haleluya lo wasitha phetho bazalwane bekangumuntu bekenda impekashayisa bese uyakhona kumnanza Jesu haleluya uyagumza nje bese uyamnanza Jesu wagcina sitakela noma sekufika Paul na Paul uyayikhaza le ngoba iyahluma lento yabiza kuye yekutendisa ngoba kuthiwa umlanze kanje unale demon lekutendisa abevele lidzala kuphela hayi uGalatians size imali yakho sukwenze vele lidzala ngalo le demon lekutendisa haleluya but laselingathini lapho ukuthi ulirebuke lemasitheleni sokufuna ke manje ulirebuke beva bazalwane labanye kuze tokhona kusithakala inkosi sikusithi ngasitakala nawo ngasitakala nawo ngoba le demon leli bazalwane liyanyonyobelana lokutendisa nambe sothandaza bazalwane against le demon lokutendisa uyabona demon leli uthiva ukuthi uyathi kunebantu lemonene nabo lengaphandle konakele sikuhlele uvume nangabe le demon selimngenile uyeva ukuthi le demon liyangena lokutendisa le ngiyalathi ngiyangakayi awukoni ukushumayela abantu kwanasi nabo ngena demon kuba bethe confidence uva nje moyo laphulela ukuthi wathi thina nomthothekisa namhlanje yini wathela ikolo ukushumayela umuntu labantu laba bathandazi utabanika but the demon li spiritual li spirit liyasho nangabe labantu abathandazi utababhalela Google ubhale Google into Google ushumayele Google ngoba Google webhakala uyibona ukushumayela Google bazalwane ngoba utawuguglisha kanambe uguglisha Google now you must pray ashumayele Google nje Google ukona nawubendela konke nakufuna ukuthola Google umzalwane okuthola Google umzalwane okule demon lekutendisa akasiye lento la ngiyo vele Google na wonke umuntu ongakasinziswa Google uyaya kuye Google waqala ngumuntu lo waqala Google umuntu ongakasinziswa so umguglishe emthakazweni mawufuna ukuthola imfihlakalo khuluma kulethe kulo uthole emthakazweni uphile nayo uhlale uyiphile le mpilo ngoba lokuyinkinga bazalwane le demon liyahlasela nawe ayiphile le mpilo uyiphile le mpilo bazalwane ukuthi bosi elifuni le mpilo yokhona inkosi ngoba Jesu ushito wathi kuyabida kuba ngumfundisi wakhe lofuna kuba ngumfundisi wakhe esibili kuthiwa ngathi zele haleluya lokho singibekisa ngamadlamini bazalwane lo muntu awuthiwa ukuthi senginesikhathi nginayo senginesikhathi nakusuka kunalomnye imali nakusuka kunamali lo fana nabo lo bathi singwe ngamadlamini mayidlamini umkhuthenga la abe yamkhuthenga umuntu wesolo unjani kutheka lo mkhuthenga umuntu ngithi futhi kule khathi sibele bakhithi mina ngete kuthi akangibona lokusamtshala inkosi sikusisi kalulungiselela ukuthi nakadibana netimbi timkhadza qinile haleluya ngoba bazalwane kufika sithini enkosini kuze nakufika timbi letinga tinodzinga ukuthi sikwambise kufuna ukusale wena na Jesu kuthi nahlangana yini sebazalwane nimukelelani ulimsemata hlala yawe ntaka utofunza fundisa kwakho awudzingi ukhona la ungadzingi khona thina la udzinga khona yemata uphithitela ukuthi seyikhona inkosi Jesu so ijwayeli wayijwayeli ukuthi kuyibalekele ijwayelana nokuhlala ukufundisa kwakho waphithanga yemata ukhathana ngethinto lethi anamsebenzi Maria ukhethe sabelo losini langena kuwe umuntu uyabona lesinjumela ngemuntu atandumba athi mhlabele nefa lethu ligcina sulu liyeke thixo lemasela haleluya nefa lethu ligcina sulu liyeke thixo lemasela lo
Jesu Kristu ulithemba lethu.